Srbije voz je ove godine prvi put organizovao druženje sa Deda Mrazom u novogodišnjem vozu u Užicu. Na prvoj vožnji od Užica do Požege, pored mališana iz predškolske ustanove, bila je naravno i naša ekipa. I evo kako je to izgledalo. Obaveštenje, novogodišnji vozić postavljen je na trećem koloseku. Prvi lepi sneg, pahulje na prozoru, ukrasi i crveno-bela odela, pesmice. Prava novogodišnja idila na šinama i Deda Mraz koji je deci koja su bila dobra došao da podeli poklone. Ja sam sretna što je Deda Mraz u vozu i što sam dobila od njega paket. Šta si poželeo Deda Mraza? Da mi kupi neke slatkiše. Jesi dobio slatkiše? Da. Sviđa mi se pokloni. I šta još? I grickalice. U voziću su se našla čak 2 Deda Mraza kako bi stigli da podele sve paketiće i upute novogodišnje želje. Ove godine smo došli sa Irvaksom do železničke stanice, a sad idemo prugom, vozom, da bi našim mališanima podelili poklone, da slušaju ove godine i dogodne. Srećnu novu godinu, dugo detinjstvo, dobar uspeh, zdravlje i sreću. Na prvom putovanju koje je Srbija voz organizovao na šinama od Užica preko Sevojna do Požege i nazad, našlo se oko 250 mališana iz predškolske ustanove Užice. Većina dece se nikad nije vozila vozom i ovo im je jedinstvena prilika da im uveličamo novogodišnje praznike, obogatimo ukupnu turističku ponudu grada Užica. Neki od njih prvi put u vozu, a neki čak i na mestu mašinovođe. Svidjela mi se vožnja vozom. I paketići. Nije mi prvi put da se vozim vozom, ali mi je lepše da se vozim vozom. Čega? Zato što ima više sedišta. Najviše mi se sviđa kad gledam kroz prozor. Pa kad uđemo u tunel sve je crno, a kad izađemo onda vidim sneg. Super. Ovaj voz je baš super. Novogodišnji voz u kome će Deda Mraz deliti paketiće saobraćat će i naredna 2 vikenda od Užica do Požege u 12 časova i 10 minuta.